Nalor ka bay kontrak ka balasiw siya Neymar. Uway na ki Klur yelak kay football papawnam jong ka treh. Ka PSG kala terwaru bahkan siw ya Neymar sanlak pound shibnai. Lada uko ngu banam penpaw ya ka jingat ka jong ha U Jisu haki madan football adin ki jing yelak kay jong Neymar uday uway na kinong yelak kay football bapawnam na kari Brazil. Badro uday kapten jong kane kari nadu kapor kaba udang don tang arfu arsnem. Uday uway na ki player football barem dortam aka treh. Adin ba ulo penyes no yelade bat ka Paris Saint-Germain lane PSG ha ka ynsiew kaba sispa kandai fupra million pound. Lakhay Neymar hamagi das Cruz, Sao Paulo. Uday ukun jong unong yelak kay football. Pat Neymar ulas dang banilak kay football nadu kerta kaba dang kamrit. Usdang ya kam football ha Santos ka klub kaba upele ula dan benta berobor. Pat hadin kani ula letsa no siya Barcelona ha usnem hajar katlay. Neymar julak ran ban play U Jisu. La kadai lang baka jing tho, lani lada kadai lang baka ktin. Neymar ujuang berbor yakni kaway. Baka jing im kan don jing mun tang lada ngidon ka jing mo ka bakham hajrong kan syakri ya U Jisu. Kumta hadin ki jing job yaki final cup nakabenta ki club ni nakabenta kari. Ngijui ba Neymar ujudeng yaki headband baton jing tho 100% Jesus. Menba Neymar udang daitang ukna akapor kaba udang don apo Brazil. Kaway naki balang evangelical kalayarap an pensiw bay madan yu bat yaka tim kajung knang bakin yo ban practice bat bakin yo ban yo hikay kumno ban yelak kay football. Pat kum gadak jong ka jing skungu jong Neymar yo ublay. Lang baka jing kersian jong ka ne ka balang ka balap lilat yo ba unkiw hakikam yelak kay football. Neymar uju pla siya ka treh haki madan football. Ba U Jisu uday 6% bayarap yo ban penkentiw yo akasap kapong gaba udon.